Rabsane gade sainabu domani wa lari oromo asin dura anakka mata kiyatitti dugara bititta motumma qofarratti xiyyeeffadhe motumma nama kana jeesayra dur ega wanni motummaan jiru mallaqa naftanyarra gurattet motummaan galcheeme motummaan bashannana edeen akka feetanitti bashannana edeen Finfinnee keessa warra galche warri Finfinnee keessa motummaan galchee yeroo kenneefi kondoneemi itti qoodee jedhe kun ufan dandeettu dhugaa isinin jenna itti kennee jedhe kun maal hojjetuu jalqabanii naftanyaa itti gara wajjii wal ta'anii sabboontota Oromoo nyaachisanii mootummallee namni kenna du'e mootummaarrattillee iyyakaa mootummallee maqaa balleessaa saballee qaalii isaa dhabsiisaa sabnillee akka mootummaa sanirratti ka'u godhaa mootummaa fakkaataa warra turanii jechuun warri akka Laamroot Kamaaltuun ani laal dhaaba siyaasallee bilisa mootummaarrallee bilisa dhugaa Oromoo qofarratti dubbadha yoo mootummaa rakkise mootummaa san dubbadha garuu bakka mootummaan hin rakkisinitti sii galaami waan nama dhuunfate mootummatti hirkatee inni ta'u sabaaf ibsaa jechuudha. Mootummaan ofirraa dhoorguudha warra galchee ilma namaa nyaatan shugguxii kiishatti baadhatanii deemanii dhala shugguxii kiishatti qabatee deemaa bare. Haacaaluu immoo abiyyitu yaamee mana keessatti ajjeese kiisa kaayattee deemtee ajjeeftee bara. Sii galaami mallaqa naftanyarraa guuratte sii galaami ragaa Jawaari bakka jechuudha odoo kan isaan ajjeesiisuu baatan taate ragaa Jawaaritti hin taatu namittiin tun jechuun maggaarrajaa duuba. Wajjechuu wanta kana informationiin eenyurraa dhageette? Informationa eenyurraa dhageette yoo jette informationa namirraa dhageette yoo himte Finfinnee keessatti qalii jechuudha. Nama san qalii jechuudha saballee information. Wajjechuun qaluu osoo hin taane amma fakkeenyaaf mana yeroo ishaanii deemanii ragaa baaneedhaan waraqaa irratti barreeffama isa irraa suuraa kaasanii bee nu mul'isuu hin danda'ani jecha siin jedhaara dubbii qulqulleeffachuudhaaf. Ati asiin dura dhageettee Jawaar fa'aa irratti ragaa maggaarrajaa duubaa nu mul'isina maggaarrajaa duubarra innaa mootummaa beeksisuu beektaati. Dhagayeera maggaarrajaa duubaan dhokataniitiin ragaa irratti ba'anii kan jedhamu san dhagayeera. Mana murtiititu jedhe. Miya kamuuti. Jara galata saawwadii akkam jirtu. Jira. Kaleessa gini jechuudhaan. Demba. Kaleessa jechuudha mana yoonii kiyyaa maal taanee gizyaa sana. Mucoon tokko maal jettee yoonii jibbitanii Oromoo taa'uu hin dandeessu akkana jettee በጣም ተናድጄ ዮኒ ከሚ የቱ ነው ዮኒ ማኛ ትናንትና እግዚአብሔርን ዮኒ ማኛን ጠልታችሁ ኦሮሞ ሆነ ዮኒ ጓያቲ ማንቹ ሙካኩና ማቲ ነኒ ኩማ ኢብ ስንትልስ ወደ 3000 ሰው ቁጭ ብሎ እያየ አከ ዮኒ እንዴት ነው በቃ ዮኒ ኦሮሞ እንዴት እንዳስጠሉኝ ማና ከሚት ማነኪያ ጌሚቲ ተበተመሞ mana kiyyatti muti mana beekwani sheeri namni naa godhen deeme laale asxallu iltiin iyyuu buusan dhugaashin iyyuu dubbattee ወደ 3000 ሰው ቁጭ ብሎ ነው ያየው ዮኒ ማኛን ጠልቶ ኦሮሞ መሆን አይቻልም ጀተን እንዴት እንዳስጠሉ ወጣው አስጠልቶ ይመጣ ምን ነው ሙጫን ኩኒ ፈያታ ጊኒ ያ ባየ ገለቶ Oromtitti baay'ee galatoon jara keenya maaltu jira isinitti fakkaata dhugaa rabbiititti Finfinnee keessatti namni ammanatti meequu nama sabboona isinitti yoo himee jedhe ammantan achi keessatti nyaatanii akka Haacaalutti nyaachisii jechuudha warra waliin oolu nama tokko lamaa miti kanamma ኦሮሞቲ dhugaa ክርስቶስ እነዚህ ኦሮሞ አይደሉም እነዚህ አህያ ናቸው Nagani biya keessa jiraachuu barbaadani Oromiyaa keessa warra isaanii haari'anii. Ani galle naatoni ani algabbaay ነገር obboleessa jedhee mucaan tokko ደሞ achi seenee si abraara. ውሸት ነው ውዴ ኦሮሚያ ውስጥ አድጎ ጉዲፋቻ የተወለዱ ልጆች ናቸው። በፊት ረጅም ሰዓት አውርታኛለች ምናምን እኮ ምን
taada za police tabia hedo lamdi no qaad maisara maal jata titoki irratti deemeetiin seeratti wanta kana ragaa qopheeffachuudha maal godha titokiin firdibeetidha Oromoo gala dhageeffatame isinitti Oromoo ko dhageeffadhu beesitti ma masaratti okay akkamitti harka farka wal qabanne tokko taana akkamitti amaaraaf nuti harka kennina dhugaa Kiristoos akkamitti harka farka walitti qabna akkamitti tokko taana dhugaa kanatti jechuudha akkana miti bardu jiru jarake namallai kennu nu dabarsani qomxetti nu kennu dabarsani sanatti nu kennu maalini akkana dhugaa nama jibbisisa Kiristoosan waraana mootummaa asii ka'ee naannoo Amaaraatti lolu jarake waraana mootummaa asii ka'ee naannoo Amaaraatti lolu bar asii yoo inni Finfinnee irraa ka'ee jedhu waraanni asii ka'ee jedhanii himanii fi bar maal quban qabdanii mootummaan kun yoom haga sila gadhaabate isa keessa ta'ee information kennaan jiru isa keessa ta'anii bar mallaqaan information warra santu amma gaafa Hacaaluun duulle gaafa Battee Urgeessaa duulle gaafa soora abdataa mana nyaataa keessa itti bar mana nyaataa keessa mana nyaataa keessa soora abdataan ufiin biro sanii daratti galeen sa'ufii qoricha liqimseetiin du'eessan kaleessa yoo dhugaa Kiristu arra roobeen ፎቶሽ ዘቀዘቄት አረፍሳ ጅራ ጉበት ጀቹ አገናም እግዚአብሔር እንዴት እንዳስጠሉ ማርያም በጣም ወዴማ ኦሮሚኛ ሳሙለና አታቸው ፈርታስ በላቸው እነዚህ ኦሮሚን ፈከካ ቁመርትኑ ኦሮሞ ሴት ይላል ወዴ ዱጋ ክርስቶስ ሲጂቢስ ገና ይትገድህና ያ መሰረት ዳባ ገና ቪዲዮ ዜቱ ዱጋ masara dhaba mutit mulu jollen baay'ee tokko taani jechu waan isaan asani dabarsanii nu kennu maal nuti tokko maaliif hin taane jenna isaan akkamitti tokko taana jala qomcee jala udduu xaragatanaatti haala dharaasaa dhugaa Kiristoos ya akkas masarat dhaba kana hojii isii guutu hojii waan isiin irra bultu arra maal irra oolte boru maal irra ooltii guutu viidiyoon isinii fida himu nama waan san himu ganaa viidiyoon isinii fida jechuudha tokkoon isiitiin yoo isinii hime asirratti baasee jedhe irraa ofee jechuun namitti irraa ammoo ganaa viidiyoo isiitiin bakka isiin ooltu waan isiin irra ooltu guutuu isinii fida kaahiri saree jettanii jechuudha isinii galame gana argitan laamroota lammaffaa jechuun namittiin tun lafatti bar namitti ajooftu dullatti tana lafatti ambar ajandaa isiin godhatu maal naagooti namni oromoo yooni maanya jibbitanii oromoo akkamitti taatu jetti yooni maanyaan kan dabarsee harrabsaa ture baqee haala isaanii morma keenya muranii nugazi tokko jechuun isaa ከነሱ ጋር ተደምረ ራሱ ኦሮሞ መሆናችን ራሱ አንዳንድ ያሳፍራል ፋራ ሁላ እነዚህ ፋራ ዳሩጋ ክርስቶስ ኢሳኖጅን ወልመክኔ ተኮ ኦሮሞ ጀደም በቂ ሀደሳኒ ወደ ዳልቻ ምን እንዳልሰማሽም እንደ ኦሮሞ ጋራ ቡሉፊ ኦሮሞ ቁልቁሉ ጅራ ኦሮሞ ለመጅራ ጀዲበር እነገን ኦሮሞን በስ ኢሳኖጅን ወልት መከምኔት ኦሮሞ ጀዳም ነው ደበርሰኒ ኑ ከን ሞቲ ከለሳ ዮኒ ማኛ ኡዱ ሳጠራጋ ሀ ደበርሰኒ ከነኒ እሺ ሆነው ነው የሚቀመጥ ወደ እዚህ ጋር ማለት ነው ወንተ መራረቱ ላልሜ ወንት ቤኩ ቀም አባን በርባዴ ደበርሴ ኦሮሞ ወሶ ጉርጉራ ኦሌቲ ጀቻዳ ኦሮሞን ፊነ ቃሊ ኦሮሚ ሲሚዮን ኢጀኬኛ አጫሉ አረብሳ ዮኒ ማኛ አረብሳ ጅራዩ አታ ኦሮሞ ከለሰ ኦሮሞ ጅንታ ሁንዳ ኦሶ ወጋ ሜጋ ወቀር አከሳኒ ወጋ ባዬ በዮ ኦሮሞ ክርስቶስን የሚማን እንዴት እንዳስጠሉኝ ክርስቶስን እኔ ኦሮሞ ሲነካብኝ አልወድም እኔ ደስ አይለኝም ኦሮሞ ማለት ዘሬ ነው ደሜ ነው እንዴ እነሱ ዮኒ ማኛ ትናንትና እንደዛ ሲረግጠን የነበረው ትናንትና እንደዛ ተደርቦ ይናገራል በቂ ሀደሳይ እንዴት እንዳናደሉኝ ክርስቶስን ለኢንኳን ገብታንተ ስትል ወይ ብሎ ነው ያስወጣል 3000 የኛ ከብት ኢጆሌን ኬኛ ተአኒት ይጀለድበቱ ቆይ አማ ዮኒቱ ጓያኑ በር ቤቱን የከፈተው
Guayyaa mootiin beekon mana isaanii kan seene roobeen iyyuu jira namni baay'eedha kan jiru viidiyoo sana sittin erga dhugaa Kiristoos yaanni viidiyoo maal ilame wudde akka Oromoon bee ilame Oromoo kiyyaan jira maqaan isaanii akkeen iyyuu jira moodii isaanii beekuu qabdu lalme namni miiliyoonni meeqa osoo sobaan akka barbaade iyyaa ooleeti dhugaa tokkochatu caala kana beekuu qabda. Yeroo hundumaa jechaadha. Nu ኳሊቲነታችን እውነት ካለን እውነት መቼም ያሸንፋል። ባይዘው ምንም እንደዚህ kan maaliif harka maaliif walitti qabanni maaliif tokkoon taani maaliif akkana goona maaliif nyaanna koota harka qabanna asaalifan lexara hannis attabalan inji gooni maanya uddu sala jeddeemanitti ashqabbatu ashqabaaceen enya nuti ደግሞ ጆ ሙጫከኛ ደበርሲኔን ከነን ግማታሙ እነዚህ ደግሞ አበዙት እግዚአብሔር እንደሙጫና አማ ምን አይደው ዓለም ረተን እሺኒ ሶበለቲከኛ ሶበለሰከኛ እንዴ ያ አሳኒ ታደ ዱጋም ቃተ በየጀሬ ሙጨቲ ፊፈጅ ስቴት ተሳደ አንዱ ዓለም ማላ ጎዱሬ ልቡሲ ደሜ ዋቀብራ ቀበተ ያሉፉሬ ደማኒ ልቡ ደቀኒ ቢታኒ ታፊደኒ ከም ጨትቴ ከም ጨቲ ፈካሚቲ ዋይ ኩዳናሳ ኮኒ ዋይ ኩዳናሳ ዱጋ ክርስ እኒ ጆሌን ከኛ ብሪቲ ከነኒ ተአፋንሳ በኔ ማሊ እቸቲ ቤቅ አንዱ ዓለምስ ምንም ነገር እኮ ያድግ ማፈልግ ለኤልቲ ራሱ ስለ አንዱ ዓለም ስታወራ ነበር ለኤልቲ ራሱ ስታወራ ነበር ቢኮዝ እሺ ቆይ ቪዲዮ ሳናሲፋን ያርጋ ዱጋሱን ቪዲዮ አሮጊት ከስፓርድ ሆነች አሜሪካ ቁጭ ብላ ተስፋ የቆረጠች አሮጊት ጦራታ የወጣች አይኗ አጥፋና እሺ አበ ማለት ቤታ እኔ በጣም እሷል በፊት ዝም የሆነች ጮቅ ነገር ናት ማለት ማርሲ ጃናም ብልኩሜ ማፊ ለምሽ ሳተ ጋፎ ለኔ ደንቀ ወይዳ ማፊ ጌጌሶኒ ጂጂጂ ሰይበር ቃል በቃል እንደዚህ ኩን ያወረችው ቃል በቃል ፊነሲ ቲፋካ ፊነሲ ሱሃዱ ፊነሲ حارسيسا ببر لفاته قدستي بر هذا هيسا هذا مجا هيسا مكرا كميتي هاتي درجة نانجستي هادو جت دواسي مرتسيد دواس مجا إسا عندنا مرة مرتسيد في النسير رتا مرتس ربي بس ربي فنامني دوا إسا فهوي تمرتنو مانا كيساني نما سنجالة ربي سنجالها فوق كاسو كرامي أني غافي توكون كبالالي مجوني كانون وبلتي كينيا አንዱ አለም ፖለቲካ ነው ፊት ፈጅስ ማሊፊ ኢሰረቲ ውሌ ባሱ እንጂ ማሊፊ ቱሙ ሙጫ ማል ጎዲ ሙጫን ኢነጀስ አጀሰራንጀኒ ማሊፊ ፈጅስ ተደሜ በርበ ወዴ ጎዲ ዩኑቲ ሴራ ቀምነሙቲ ማሊን ሰገልቲ ቆምጨኑ ንጀራሲ ማኒ ሴነኒ ዋንጉ ጎዳን ደሞ ዋንታ ኢሳኒ ጆሌን ይወደ አጀንዳ በፖለቲካ ይወደ ፋን መነዳልቻ ሲነኒ ሪፖርት ይጉድ መነ ጉርዳ ደመኒ ሪፖርት ገስቲ ሲነኒ ጀቹ አከንቲ ወልጎቻ ጅሩ ጀርኬኛ ጀቹ ኢላል ውዴ አታማሲ ጋለን ጅሩ ኦሮሞን ከነ የሮ ሁንዱማ ሆሪ ይዳላልሜ ኢላም ማል ሴታመኒ ኢሳኒ ጓያ ማል ጎዳርሴት አጀንዳ አቺ አማራ ክልል ከሰተም ነምኒ ሙሉ ረሸነሜ ወረሸቴ ፍጣቱ ከኒ አጀንዳ ሱና ከገዲም ባኔፍ ማል ጎዳ አንዱ ዓለምን ፍለፊለ የተጠቀመ ለፖለቲካ ነው እየተጠቀመ ያለው because namni ken goma himbe dokke dabar beero hunduma fagese iyadu bar agenda san amadengad makan ya fano ዋናንት ነው አዛዦች ምናምን የሚባሉ የጎንደሮች ተጨፋጭፈው ወደ ብዙ ሰው ነው ያለቀው ሰንሰን አከጋዲን ባለ ሱሱን ጉዲን አከራ ጋዱፈ ኡመን አጀንዳ ጎሌቲ አከሳሪ ተቆልፍ ደማል ጎላ ወፈፎረ ቀበ አንዱ ዓለም ባጃጅ ነጂ ነበር ባጃጅ ሚነዳ ባጃጅ አይደለም ሊስትሮ ቢሰራ ስራ ክብር ነው በስራ ሰው ሊሰደብ አይገባም ሊስትሮ ሰራ እሱ ቤተ መንግስት ቢኖር እሱ ቤተ መንግስት ለሱ እንጂ ለአንዱ ዓለም አይጠቅመው ለምን ተቆለ በጣም ብዙ ጊዜ ሰው እንዲ በስራ የሚሳደብ ሰው ግማታም ነው ማንንንም አልሰማም የሱ ቢሊየነርነት ለኔ አይጠቅመኝም የኔ አንድ ብር ነው ለኔ የሚጠቅመኝ የሱ ሚሊየን ለኔ አይጠቅመኝም
honestly sanin basu la shamaaqo amma jone kene baay namni bi arabata ayatu yerone kasiru and መልስ ሊሰጠይና እሱ አለ አንዴ አናጃሽን ትቤት እኮ ያጠባል እሱ ራሱ አሜሪካ የሚኖረው በሳት እየተከፈለው አዳሜ እዚህ ለመተሽ ልትመጻደቅ የምፈልጊው ማለት ነው ሁልሽም እዛ ሽንት ቤት ነው መጣቂ ካናዳ ኑሪ ምን ኑሪ ከውቀት ነፃ ውቀት ያለው ከስንቱ አንዱ ነው ውቀት ያለው እንትን ዲግሪ ያላቸው የመንግስት ሰራተኛ ሆኖ የሚሰሩ ሌሎች እያንዳንድሽ ቤት ጽዳትና አሮጊትና ውሻ ስጠብቂ ነው የምትውይ ማለት እፍቴት የሉ ጠፍተዋል እንጂ ያኔ ሰሞነ ከንጀቹ ተቆ ደሞ ይሁን አረበ ሳዴራ ከኒ ኦሮሞ ከናረብሱ ኦሮሞ ከናረፍ ጆከር ከንጀደም ዱባይ ከሰታይ ኢጆሌን ኦሮሞ ኢሳፍ ጓደኛ ታኒቲ ወጂኒ ጆሌን ከነገሚ ተበታንጅረኒ ወደዲስ በናሽን ላ ጓደኛ ሳሙጫን ተኩስቲ ማጓደኛ ሳቹ ማሊፍ በደ ጀናኒ ኡጋንዳ ጋሌራ ጀዲ ተመልሽ ኮድ ኡጋንዳ ገባው ጀዲ ኢጆሌን ከኛ ያቹ እዚህ ጋር ግን የሚሳደበው የኦሮሞ እናት ናት ሳኒ ኡጋ ክርስቱ አረ ጆሌን ከነፈከስቱ ዳውድ ዲስ በናሽን ማርቲኑ ጌሚ ወጂን ተበተን አከበር ባደ ወጂን ታን ካዮኒ ማኛ ጋር ገብቶ ስንት አመት ሙሉ በዩቲዩብ እና በፌስቡክ ኦሮሞ ሲሳደብ እንዳልነበረ ኢሳሳን ወጂን ጌሚ ተበተን ትሬ ጆሌን ከን ያ እኮ ሂማ ይትሊቲ ያከዚህ አንድ አጅ ከብራጋ ከጂጂኪያ ጋር እኔ እኮ በቃ ተውኩኝ እኮ ከጂጂኪያ ጋር እኮ ታርቆ እንደዛ እንዳልተባባሉ እኮ ተሳርቆ እየኖሩ ነው ለምን ከነፈከስ አላ ጂጂኪያ ማለት ኦሮሞ ሞት እንጂ እኔ ኦሮሞ ሞት በቃ ነው ኦሮሞነትን እኮ ትቻለ ፍቅር ሲጀመር እንደሱ አይነቷ ኦሮሞ ሆነች አልሆነች ከስፓርዳ ምን ጠቅማለች ለኦሮሞ ምን ጠቅማለች ሲጀመር ሮጣ አገራችንን አስጠራች ወይ ሰርታ ሬስቶራንት ከፍታ ለኦሮሚያ ካምፓኒ ከፈተች ወይ ምንድነው ጥቅሟ ከስፓርዳ ስንት አመት ሙሉ ጀርመን ቁጭ ብላ እንኳን የራሷን ሬስቶራንት ከፍታ እንኳን ቢዝነሷን ያልሰራች አሮጊት ቋቋታም ደግሞ ሰር ምንድናትና ነው በሽተኛ እዚህ ዱቄ ነገኘ ጊዜ እንገደላ ነገኘ ኦሮሚ እንገደማል እንገዳ ጀንጉን ዳልቻፊ እሺን ታኒ ሌዮኒ ማኛ ስትከራከር አልሰማሻትም እንዴት እንደሚያረጋት አራኔ ያልነበርኩ ሙዴ እዛ ነገኘ ኢሳ እንዴናትና ዳልቻ አወረደች ለሱ ብላ ላ ዳልቻ ሌዮኒ ማኛ ሌዮኒ ማኛ ተደርባ ተናገረች ዱበቴ ዋን ባባዬ ዱበቴ አቹማ ማንጀቴ ማሊፊኒ አዲስ አበባ ፊንፊኔ ሲኔ የቴ ጀቹላ ጀናን ዳልቻን ደግሞ ጊዜ ሰዲ አኒ ዲፈማ ሀጫሉ አረብሲን ተፈካቴ ጊዜ ሰነ ጀቹላ ዮኒን ጀቹ ኩንሴጋ ማኔ ማን ዮኒዳ ከዛን ያኔ ያጫሉ ተሳድቦ ዳልቻ ደግሞ 3 ጊዜ ይቅርታ አስጠይቀዋል ልጅ ይሽን ደግሞ ማንጀቴ ዮኒ ማኛ ኢምቤካ አጫሉ እኙ ከነጀሴ እኙ ታጀሴ ማሊ ኢምቤካ ጀቹላ ማሊ ፊግዜ አቺቲ ፊንፊኔ ጊዜ ሲስተኒ ሰና ማሊ ኢስተኒ አማ ደግሞ ማሊ ፋረብሲቱ ጀቴ አረ እነዚህ አረበና ሽንት ተሷም ደግሞ ሰው ካናለ ለማይተቃጣ እንደዚህ አይነት ባለጌ ሲጀመር ባይዘው አንድ ተሳዳቢ ለኦሮሚያ ምንም አይነት እንትን ማምጣት የማይችል ቆረቆንዳ ቃቃታም እድሜያቸውን የጨረሱ አሮጊቶችን መንኩን ኦሮሞ ምን ሚቴቴ ሆነ እንጂ ማን ፈየደ ከጥቅም ውጪ ማን ነው ጎተት ኦሮሚያ ትዱስተ ካምፓኒ ሉባንቴት ጀርመኒ ወጋሜ ጋጅራቴቲኒ ወንተ ተቆቲ ጎዱ ከእንደንዴ ማንኛታ ከሚን በንቴ ቄሮ ነማ ኩዳኒ ፊ ሁጂ ኦምቴ ኦጋዲ ደማ ተስ ፓርዳ ኦጋዲ ደስ ናሚቲ ደሞ ከኒና ማይተኒ ካጣኒ እኔ ባይዘው የሰው ሀገር ላይ በሰበሰ ሰዎች ምንም ለኦሮሚያ ምንም አይነት ነገር ኢንቨስትመንት ላይ ወይ ግብርና ላይ ሰርቶ ለእናት አኒ ኦሮሚያ አኒ ጊዜ ተቆዱበት ኢምባ ጆሌን ኦሮሞ ኮታ አርከቲ ወልቀበኔ ተቆታ ለኪ ዱጋ አወጣም ይሄ አወጣም ዱጋ አወጣም አርከተ ኮይ ቀበኔ ወል ዱጋ ክርስቶስ አንድ ለተያይዘን ካልቆመና ኦሮሞ ብዙ ጀግናው ይመጣሉ ኢሳ ለኪ ኢሳ ጆሌ ኢሳ ለኪ ወደ ከቲቶክ ይመጣ ተጨረጨሩ ሚቲ ኦሮሚያን በውዴ እዚህ ላይ ማንም ትርፍራፊ አፉሲ
ቢከፍት ኦሮሚያ ሱና ብለሽ ስንት የምሁር የተማረ ስንት ቢሊዮነር የሞላበትን ህዝብ እንደዚህ ብለሽ ትገምቻለሽ? ቲክቶክ ከጀራን ሰሬ ከናንተ አዘብዳ ታያቸው ለዚህ አትናወልኩ። ግን ከሌሳ በጣም ነው ያስጠላችኝ። አንዷ በጣም ዮኒ ማኛን ጠልታችሁ ኦሮሞ መሆናለች። አረ እሷን ፔጇን ማናለች ቆልክልሻለሁ። እኔ እንዴት እንትን እንዳለ እንትና ራሱ እኮ ማን ነበረ ሮቤራ